पाउसेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब द तौजरी ईश्वर लैबा हाइबा काउनाबदगी थाक्सी खासी अंतरकपनी राधेश्याम ईश्वर निंबा हाइबसी धर्म खुदिंगमकिने मियोबा अखुना अखोइबो सेंबी साबिरकपा ईश्वर अमा लै हाइबसी काउनाबदगी ngasi खुनाई असिदा थाक्सी खासी हंधरकपगी अचोबा मरम अमरे हाइना हाइरोक केंद्र की एमएलए डॉक्टर थोक्सोम राधेश्याम फोंदोखरे ngasi हाइरोक पार्ट 3 ngarauthelलैकाइदा नौना साबा लाइसक अमा संगाबगी थोरमदा एमएलए डॉक्टर राधेश्याम मथके वाफमसी थमखिबने डॉक्टर राधेश्याम मखाताना अखोई खुदिंग पोसेंबी साबिबा ईश्वर अमा लै हाइबसी धर्म खुदिंगमकना जानरबा वाफमने धर्म खुदिंगमकना फत्तबा थबक तौगनु लाइना यारोय हाइरे अखोई पोसेंबी साबिरिबा ईश्वरबु किरबदि फत्तबा थबक तौनिंगलोय अखोई मियोइबना थबक अमा तौबदा लाइना यारोय लाइना सावगनी लाइना जेराक पीगनी हाइबगी अकीब असी हेक हेक काउथोकपना खुनाई असिदा थाक्सी खासी मांगलकनबगी मरम ओय ngasi मिरोन ईश्वर कीबा अंधरकपदगी अहलमनबो लूना तौबा अंधरकपदगी अहलमनबो लूना तौबदु काउथोखिदुना ताहाइदबा थौदो अथोक के थोकलेबसी अखोइना उरबा ngakतनी हाइके राधेश्यामना मखा तारादुन हाइ ईश्वर निंबा मीना फत्तबा थबक तौनिंगलोय ओइदबा वा ngangningloy ईश्वर थाजबा ईश्वरबु कीबा मीदा अफबा वखलदा खनगने अफबा थबक तौनिंगने अहलमनसिंबु लूना चाना तौबीबा इमा इपा हाइबसी मिनो उबा लाइनी हाइना खलकने मरगसिदा लाइंगाकसिना हेल्थ सेंटर दा अहेनबा मिटिंग संगनिंगी एम हेमंता लाइंगाकसिना हेल्थ सेंटर दा अहेनबा मिटिंग संगनिंगी हाइना एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट एम हेमंता ना फोंदोखरे वाफमसी कोविड-19 लाइचना हाउसिंग स्टेट असिदा ओइरकलिबा फिबमगी मतंग कांग्रेस भवनदा पांगथोक पाउगी मिफम अबदा फोंदोखिबने हेमंता ना मखातना हाइ स्टेट गवर्नमेंट लाइचत असि थेंगनानाबा यामना कन होनरी अदुबो ऑपोजिशन पार्टी अमा ओइना हेना तौनिंगबगी वाफम खरा फोंदोकपने इंडिया पुंबगी ओइना लाइचत असिना पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरबसु स्टेट असिदा रिकवरी रेट मरफुमंगा की मखादा लैरे हाना रिम्स दा ओपीडी येंगबा मियोइ लिसिंग अमगी मथक्ता लाकलंबा अदु ngasiदी चामदमक ngaire masina aruba anaba kaya miyamda mayokna lagane masi miyamna hospital da layengba chatpa kiba doctor singnasu anaba yengba kiba dagine masidagi ngakthoknaba rural area da free health camp pangthokba go to hill go to village makada chathaba kanagane कांग्रेस पार्टी की ओनदी हेल्थ अहिन बमियंग चंगबंगमनबा हेल्थ मिनिस्टर अमा हापनिंगबगी अपांबा लै हाइके पाउगी मिफम अदुदा सरुक याकिबा जनरल सेक्रेटरी WL हासिंगना कोविड-19 की फिफम असि चिंगा तमगा खेनै चिंगदगी मी लन्ना ताबना संदोरकपा याबगी चांग नेमलबसु लाइंगाकना सेंबा SOP निंगथिना खंगदबना मियामना चेक्सिन थौराक निंगथिना लौदे मसिना नोंगबदी साधीबा फिफम अरकपा याय चिंगी लमदा अवेयरनेस निंगथिना पिहननिंगे हौजिक मपाल लमगी मतौ तमदुना तंपाकता कारफिउ थमलिबा असिसु खंथानिंगे आइनसु मखाताना फोंदोखि नागालमरोमदा साकपी करुंगदा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ओइबा अमगी जुमदा पोम लांसिंदुना पोखाइख्रे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरोमपाट पुलिस स्टेशन कोनबा नोंमैबुम सेराम लेरकता लैबा युम अमदा साखंगदबसिंग ngasi ayuk bom langsinduना पोखाइनख्रे थौदोक असि ngasi ayuk अगनबा पुंग 3 मिनट 13 रोम ताबा मतमदा नोंमैबुम सेराम लेरकता लैबा सेराम सोसी कुमार चाही 58 सुरबा अपोकपा लैखिदबा सेराम अंगौबगी जुमदा पोखाइखिबने सेराम सासी कुमार चंदेल डिस्ट्रिक्ट की साकपी करोंग फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ओइना थबक तौबनी आइरे थौदोक असि की मरी लैना सोसी कुमार ना फोंदोरखिबदा डिवीजन ऑफिस द KCP नोयोन ग्रुप की डिमांड अमदि लै लनाई ओइनादि डिमांड तौरप अमता लैते बोम अदु KCP नोयोन ग्रुप ना पोखायन बो ओइरबा जाय हाइरे ngasi ayuk bom पोखाइखिबा अदुदा सोसी कुमार की नौना सागतपा युंगी पाइपलाइन अमदि थोंग थोंनाउगी सरुक क्या अकाय अतुई थोकपा नतना मिदी अमता असोक अपन नंगौद्रे हाइरे थौदोक अदुगा मरी लैना पोरोमपन पुलिस ना केस अमा लौखटुना इन्वेस्टिगेशन चथाबा हौख्रे हाइरे बोम पोखाइपम अदुदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल SB M रोनी SDPO सूरज अमदी कमांडो OC हेरोजिन लुचिंग बकांगबु की टीम अमा थौदोक थोकफम अदुदा लाक्तुना यंगसनखे सेम मिनिस्टर ना मफम मतम जाना वांगांगबा तंगाई फदे नुपीला निंगसिंग नुमिता इम्फाल की लांगजिंग अचौबदा आर्टिफिशियल फुटबॉल टफ संगाबगी थौरमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N बिरेना यामना मरु ओइना स्टेट असिदा यू थिंगबा ngamdrabani यू सुंगलसी अदुगा मपालदा थादोकलसी हाइबा वाफम असि साना खोट अबगा मरी लैना दा वाफमने आइना CPIM ना लवे असिगुंबा वाफम आनासु लैंगाक सुली पारिबा फमनाइबसिंगना कायरक अनंगांग बसक पतौखरबनी आइना CPIM मणिपुर स्टेट कमिटी की सेक्रेटरी खेत्रीमेम शांतना प्रेस दा थोकपा जेरोल अमना आइरे जेरोल असिना हाइ लेबाक की थौपुबा लैंगाक सुली पारिबा फमनाइबसिंगना मफम मतम चादना ngangba yaba yadaba wa khangdana ngangba wa miyamda tahanba chumde asigumba mafam matam चादना ngangba asina manipur gi khwai miyamda so aran ba mongda wakhal khalalakpa yaba ki tanja ama pire
yu chungbagi wafam asida sana khonabagi thorumga chanaba yamna watle maphaida hekta ningsing halakpaga ikhan khandadana ngangba wangang oina tawi haire marmaduna chief minister n birena ngangkiba wafam adu kandem tawbaga loina matung tarakpadadi mafam matam chana khandaraga lebak miyamna yagada pamongda mangi tungi yengduna ngangbana afabu oigani haibasi CPIM manipurna lawi haire Jiribam hospital da doctor suna tharak labasu laboratory ki polam sing amadi technician kya kwat pamaramda hospital Chalaiba yadana Leire Jiribam district ki oina Leiriba phamung yangkai ki hospital asi matam kuina ran tawba yadaduna leiram laba matungda hospital asi mathok taba doctor sing chief minister n birena asuba thutang lauduna matam khara ki mamangda tharak labasu auji hospital asi ki laboratory ki polam sing amadi technician kya gi awat pa leibana hospital asi ran tawba yadana Leire haire Pausi asina phangba paugi matung innade hospital asigi oina leiriba operation theater room asi ningthina sem sabagi thabak chatharm labasu housing maru oina electric wire sing baningthina sembiram dabadagi function tawba yadaduna Leire masida natana hospital building asigi mafam singda hana electric ki wiring tawduna thamlam liba asisu hospital ki sarukta nong yubana singba yaurukpadagi wiring tawba sarukta sogalakpadagi housing mai thajinduna ningthina Chalaiba yadana Leire haire Hospital ama oibadagi blood bank mo gaini ward na sing baningtin at Leirabasu mathok taba potlam sing leitabadagi Chalaiba yadabagi bibamda Leire maruay na hospital asiki letrin amadi akoibada Leiriba iram na lasing motpana kamthengle matam chana chengpok na bamyoy leitre masiki matakta hospital asiki gari phawba ningthina maintenance tawbinaba leitabadagi thabak chathok chasin tawbada khudong chada pamayuk nalle aire Baragasida Numit 15 ni lan thengnanaba konanaba armed forces ki khuzukulai sing patient gadawri report India ki muknaringei China amadi India ki muknaringei barakda defense forces da Numit 15 ni lan thengnabada changgadaba khuzukulai amadi nongmai maru bom paisintuna thamnanaba ayaba pikhre China ka nongpok thangba ladak ta ungkhanari basida athu akai ki oina financial power ki tangai fadabadu sizinaduna ngaksen bagi masak mathum paisen badalupa crore lising jangkai sinnaraba yai aina panare local amadi foreign source matung ina khuzukulai bom to kapnanaba nongmai maru mayam jamrabada Housing Leire Numit 10 ni Leire basigi matakta level 15.1 de hengkatnaba ayaba pibani masi China aduga Pakistan front animak tasin nanabani aina news agency ki pau asina aire pandemic asi hena sathiraki gani Washington 14 Microsoft co-founder Bill Gates ta mathang tha mari de ki tha taruk phawbasi coronavirus pandemic ki khwaidi ki sathiba oigani aire Institute for Health Metrics and Evaluation ISSE na mangjungna phangdok padidi laichat asina miyoi lising kun hena sekhigani bill gi co-chair aduga Melinda Gates Foundation gi Gates na news agency da aikibada aikoina kanglon chinga kadabani maikum upkadabani yamne hena mi siandana bo honagadabani asigumba pandemic amba mayuk nagani haibasi lising ani tara manga section naba haikrabani haina COVID-19 vaccine develop amadi deliver tawna bo honariba asina haire COVID-19 na US da miyoi lakani lising marfudara haujuk phawbud sikrabani Foundation isina vaccine ki damak research tawnaba yamlaba phan thadare magna hai miyam da vaccine ki thajaba henkat hangadabani medical need ta jumphap oiba vaccine oigadabani sendan pham oiloidabani aroibada content sing asigi maru iba pau khara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri bapunamak pathakachari loinana channel asina dom da kanarabadi subscribe like and share to bakau higanu pramapo amukana thagachari